ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kajing Pynkheiñ jong ki Karkhana Pynmih Dewbilat ya ka Soskular balayate kalawan ra ya ka jing Duhkam do jam jong ki Trai jela ki baju im kamai jakpo da ka bakit yo depay bat ka Dewbilat na ki Karkhana ki badan hapo ka ni ka jela Meghalaya Presiden jong ke Meghalaya Truckers Association uba Monty Ranglong habaya keren bat kilat pathai khubor hadin ke jing IT ke dorkas hau sembut menteri rangba ke jela uba Preston Tensong uliatho baka seng kala dawa ya ke sarkar baka daiban Pynmih de ke hukum ban mang prapusan persen ya ki Trai jela ha ke kit ke ba nado ke Dewbilat udpei bat kino ki jaj mar ki bami ne ke jela Meghalaya i ke jing kwa be ito da ke jing thot ke jing demand yo ito u ke bentau wa rapau 100% jadi gari ki lokal to yo yukit ada neta yukit ki kat ga kotam yukit na yang ki saya nalian ga asuran yo usar da dapat dikenal to hadin yo ini ke election da ucim kiau ini kam ba kat kam ga jing ya parom yo ito dai perlu jengmut di gua nak di gua wipowi ke jing jar jing sistem yang ke driver ke jing jar jing sistem yang di tre go bo gari kam te mut dakular to chingya ini kam te hagani singi go wan mi ching ba ngani election te udah benar untuk yang bentai ya cimkiai hari ini election ko hadin ni election ko tiga meeting lah tangu penkhudi benar liang lagi di semen plan kamjo lagi di Meghalaya Truckers Union oh ya perlu jemput halor ini nang go penbaik ya ga jing kwa GMI lagi ya ga jing demand GMI kam di Meghalaya Truckers Union iwan kendo mentak singi iwan bo merendong pas lembang ya nagalian juga JC but mi JC ro composition sino te nagalian sa Meghalaya Truckers Union ni lawan yai yang ban ni kendo isa ni labo ni kami merendam ban yai skmat namenta ini ki Trok ki bo khamtam me ini ki gudang bo apo Meghalaya side muncua mental awing na sa Assam side but chagawi ro ki Trok labon tili ki thet apo company but Chagawi ro dithet gila gini kit ke ba ro ki maisho ya ga local jungi mar ibu propsan tli propsan persen de gonlong ki local banyo kit te batam kin no kat boman sispa na arko no laibo no kat boman kit no ini ki company nagaling jungi ibu ben memorandum ni smart ni nya bi skmat propsan persen ni de gonyo ben local nagalian jong union jong la dawaben lem kunta nang nis khmat ni abis khmat at nagalian union jong ni dawabet ya sarkar menteri sistem penilai sistem gini kam isar preston laang hoy ladap election ni ka bay election ladap min ya nas khmat min randin min board bait gini kam jong phi isar laang kunta tengingit skam bensiso ni ka kam jong ni nang nis khmat Meghalaya Truckers Union in board bay hadu bandayo tau so jungi tang ni na nagaliang jonga ngalai kublai pi ki press baro wan taksmi bat khamta me isar ini MDA sarkar lakit kya kam jungi renta kami yang sampai JE lupa kita ini semen company kita tiap ya ki kali juki daki uspatli mengitip syanta ke semen ke star semen kita tiap do aspasan putri Trok buat kepada order kita kadon aspasan putri mut sampatli Trok ketika star semen de kani kecing Trok begini semen company kapu ya ka klerja juni harjima namar kaki pun kan baik di Trok di tiap kita kemudian ngibat di babu Trok di lokal di kasih juni di babu Trok kini kita deh dah kila ya kit hino di Trok juga de nak ni ka benta kami kira Trok Union kapangsi pan baik pendidikan semen company menawan semen company pa menilai itu tiap kita di Trok tapi kalau tiap beleda tambah ya ka hop demi kumki lokal ini pribadi betul buat pribadi anak ini tu kata aku
kita ni di mana semen company bagi dia ini 100%. Dari kita kecil di mana ni na semen company harus kita semen company kidang sengap ki tempat keren. Buat kini kecil sengap jom ki semen company kami bangsi berpengalaman ini saya support sekretariat bagi keren bagi deputy chief minister bagi interview ada kini. Ba Trai bulog ki babu Trok kami buat jalan mereka kim dari dia. Ba kahok jom ki banjok yang kami jam kumba kisah dong cuba kita berjuang. Dia kecil keren demi baru deputy chief minister mana kedai ba sesuatu baru deputy chief minister bomba kumba government or di negara yang nuklear atau region di kemen bagi dan semen company dia berjuang yang malam ke deputy chief minister bomba boy kami kelihatan atau bomba manupor kasih support bagi investment ke depan. Tapi kita investment bawa support sikit yang ada dalam bentuk sebesar yang kita dapat lagi tak investor. Dia nak lihat deputy chief minister pula suat ini masuk kini by election masuk penting di semen company dekat pada kenyuan ini banyak invest yang memiliki undang-undang.